Lajan sistem siteng nadu melalap ya kekelam COVID-19 hakadong ba Wuhan kari China. Kajingkeli banang nu coronavirus usdang ban mi dengkong kadonglong kabasa hakalengo. Ngilayok jingtip badon arteli kijingong kibakam longkong san hakabedei bat ketenrai jong coronavirus. Bat ngide ban sutu ba ompat don kanu kajing pensisya hadu menta. Kawai ka tiri ne kajingong kaong ba coronavirus ulak bendai ubalat na kalap kepadon hapo Wuhan jong kari China. Bat sakawai pade kalap bendai ba coronavirus udai balawan na kimnat ne bayabit pateng na kimnat hau beriu. Kari China kakentat banong ba coronavirus udai ubalat na kalap kepadon hapo Wuhan jong kari China. Hak report balai daga World Health Organization ru kapenpau bakamdon kum kata kajinglat virus nakalap kabadon hapo Wuhan jong kari China. Hadian juga ni report balai daga World Health Organization kajingwat benia hakabedei bat kajingkam kiri ke perthai ba coronavirus umi nakalap napo China kalapajak no kiri ke perthai kimdon kajingsuk khamtam ke United States of America mancus ngap dan sa hak umdum klemtip na ai coronavirus umi ubal kata hadu kata-kata ya ka perthai barokawai daki milian kibriu kila du no ya la ka jingim hakaleng setelah ka perthai bat kiri ka perthai kimdon jingsuk khamtam ka United States of America klempat tip ya kadau na ai coronavirus umi ngi benta ka United States of America kalapen ki imbiang ya ka phang badai bentuk kit benia biang banwat ya ka tenrai na ai coronavirus usdang presiden ka United States of America Joe Biden ulapan bena ya ka jing tokit benia biang ka bakarki hakabedei bat kani ka jing suba menaksi balang lengba ki American Intelligence Agencies. Biden ulap tha ya ka kenhun tokit benia banwan a ya report hapo khandai posngi bat ula ongru baka US kan kentu ya kiwe kiri ban penbor yak China baka dei benia trilang bat ba ka WHO kadei ban ai ya ka jing tokit ka balong lait lut minta kiriustan bat kinong yalam bakrau ka perthai ki scientist ki doktor ki kwa bantip ya ka tenrai kim kwa man sa ka umdum na kata kadau sachisin ka jingwat bania kat sedang bat ngini ap ya ka report ayu kadon banong hakabedei bat ki arteli ki jingwat bania ya ka tenrai coronavirus la udai ubia bit lengba kimrat ni udai balat napo kalap kepadon Wuhan jong kari China kumtang iba kampat don kanu kajing pensisya hakabedei bat ketenrai jong coronavirus hadu menta ngindang ap ayu ke report kadon banong kulai sipun